Kani gade ke Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Menteri Kasorkar Jela Badekmi Yakatnat Sports and Youth Affairs Jong Kasorkar ubak bantai dorling do henne kasngi ka arpun retorek unaitung ulakular Shakinong Ilam Jong ka Meghalaya State Olympic Association ba unsa pelaj no yakabha pisa Shaki State Sports Association bala itu dakani kasunjok nakabanta kijing tongkam ki bakarke kom hakaban pelong ya kijing le ka State Championship bat khamtam bakinyo alej yashimanta haki National Championship baperoper hakani kijing kendo ba Menteri Katnat Sports and Youth Affairs kidkhot jong ka Executive Council Kontop yakinong kitkam jong Meghalaya State Olympic Association hapok kejelam jong Working President ubak John F. Karsieng kilapan sengau ya kijing ban kijing shitom jong ki Arfway Teliki State Sports Association tabakim shemlayo jerap la palacis nem kanti menta badan naki kibayo badan ro naki kibamyo ya kini jerap pisa baju bahak Raknat Sports and Youth Affairs jong Sarkar Jela di minister ila shimkhia ini but il ong hasyak in sa shimkhia ban pelat bisa ya ka ini State Association but the department kan sada kmi ikidu association ki rekam sports association ki rekam but hasyan ki sa pelat bisa tingi soyo jekerban my minister la ular ring mentam ban pelat ya kan ka bisa kan Shaki Association te ngijuyo man kapor don kapor ngiyo wala dai di judun i jing yarap ibarat don ngiyo lai po hajar don ngiyo sampo hajar don ngiyo silap kunta te ka along syaka dik basuk ban yo yang ni te ngilawan minister ila ular ban pelaj yang ni ka bisa